كتاب الربيع العربي والتغيير سؤال المستقبل الذي تمحورت حوله الحوار في ندوتنا هذه في دوسلدورف أظهر أن عقدا من الزمن بل 12 عاما مضت بعد بداية انتفاضات الربيع العربي أظهرت أن العالم العربي يعود تقريبا لا أقول لنقطة الصفر وإنما إلى مرحلة فيها سؤال محوري: ما البديل؟ ما المستقبل؟ فشلت النخب التي أدارت مرحلة الانتقال الديمقراطي وآلت الأوضاع في دول عربية عديدة إلى مسارات متضاربة بين حروب أهلية وحتى حرب، أو في بعض الدول العربية الثورة المضادة انتصرت. ولذلك الآن كيف الأفق في المستقبل؟ هذا هو السؤال المحوري. هل يكفي الخطاب الشعبوي كبديل؟ تظهر الوقائع أن له حدود، أنه لا يستطيع أن يحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية العميقة في المجتمعات العربية. تظهر كذلك رغبة الشباب في التمسك بالحرية. أن المجتمعات العربية في الحقيقة بقدر حاجتها إلى بدائل اقتصادية واجتماعية وتغيير أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، فهي أيضا بحاجة إلى صياغة مواثيق أو تعاقدات سياسية واجتماعية ومجتمعية حول مسألة الحريات وحول المسائل السياسية. بمعنى آخر، أن المرحلة المقبلة ربما تشهد أشكال جديدة ومظاهر جديدة للاحتجاج وموجات جديدة لتغيير الأوضاع في العالم العربي، ولكن من الذين والأجيال التي ستقوم بهذه التحركات هي ربما تختمر في داخل المجتمعات العربية، وكذلك التصورات حول المستقبل أعتقد أنها ستكون مختلفة. Ja, die ganzen Probleme, vor denen Tunesien steht, die beschäftigen natürlich auch Europa, denn Europa hat ja großes Interesse an einem stabilen Land. Nicht nur allein Tunesien, sondern überhaupt der gesamte Maghreb. Aber mit Blick auf Tunesien stellen sich natürlich auch die gleichen Fragen. Es ist zum einen die Flüchtlingsfrage. Man möchte das Land stabil halten, damit nicht so viele Flüchtlinge rüberkommen nach Europa. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man natürlich mit Blick auf die Nachbarländer, insbesondere Libyen, sieht, was entstehen kann, wenn ein Land aus der Stabilität gerät. Natürlich ist Tunesien sehr, sehr, sehr weit weg von dem, was in Libyen passiert, viel stabiler. Aber dennoch, das Land zeigt beunruhigende Zeichen. Dazu gehören die vielen Menschen, die das Land in Richtung Europa verlassen. Ich glaube, im vergangenen Jahr waren es 13.500 Menschen, die aus Tunesien weg wollten nach Europa. Und das ist ein sehr beunruhigendes Zeichen. Hinzu kommt ein mangelndes Vertrauen in den Staat. Man denke etwa an Korruptionsvorwürfe oder den Verdacht von Korruption. Transparency International hat dort Erhebungen gemacht, denen zufolge fast 70% der Tunesier der Ansicht sind, die Korruption habe sich verschlechtert im vergangenen Jahr. Das ist aus dem Jahr 2019, ist also schon ein bisschen zurück. Ist vielleicht aber auch ein Richtwert für die Gegenwart. Solche Dinge nimmt man natürlich ernst in Europa und deswegen unterstützt man das Land. ليس هناك فصل بين الدين والسياسة، بين الدين والدولة، كما تم ذلك في السياق الغربي بين الدولة والكنيسة. يعني أنا موقفي الشخصي هو أنه هنالك البحث في الحركة الإسلامية بحث جديد جدا، لأنه في الغرب أهم مكسب حققه الربيع العربي على المستوى الاستراتيجي هو ما سميته بنجاحه في إحداث قطيعة إبستيمية بين زمنين وبين منهجين في التغيير وبين ثقافتين في الحكم. هذه القطيعة الإبستيمية مثلت فرصة تاريخية للعقل العربي وللعرب، فرصة حتى يدخلوا إلى زمن الحداثة السياسية من بوابة الحكم الرشيد والحوكمة والمأسسة وثقافة التداول السلمي على السلطة. لسائلنا نسأل: لماذا أطلقت على الربيع العربي صفة القطيعة الإبستيمية؟
لأن القطيعات برغم أنها تنتمي إلى نظرية المعرفة إلا أن الاستعارة تجوز ضمن هذا الحقل على اعتبار أن الربيع العربي قطع نهائيا مع ثقافة سادت قبل موجة الربيع العربي. هذه الثقافة تتمثل أساسا في فقه العسكرة والعنف المسلح كأداة للتغيير، فجاء الربيع العربي ليثبت أن فقه النزول إلى الشارع هو الذي يمكن عبره من الوصول إلى ديمقراطية الحياة السياسية وإرساء الثقافة السلمية، ثقافة التداول السلمي على السلطة. إذن نجاح الربيع العربي في هذا التحدي يعتبر بالنسبة لي أنا أهم مكسب استراتيجي على العقل العربي السياسي أن يحتفظ به ومراكمته والبناء عليه. All das sind ganz wichtige Voraussetzungen für ein dann auch ökonomisches Blühen wäre zu viel, aber eine ökonomische Verbesserung des Landes, eine Verbesserung der ökonomischen Situation. Und da wiederum aber steht man vor dem Problem, dass man das nicht erzwingen kann, sondern das in Zusammenarbeit machen muss mit dem Staat. Insbesondere dann, wenn der Staat, wie es bei KSZ jetzt zumindest in der Vergangenheit längere Zeit der Fall war, er doch einen bedeutsamen Teil der Bevölkerung hinter sich wusste. Das heißt, wenn man jetzt in harte Verhandlungen tritt, dann hat man das Problem, dass man sich sagen lassen muss, es sei eine Art Neokolonialismus, den Europa betreibe mit Blick auf Tunesien. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern es geht darum, in Zusammenarbeit mit der Staatsspitze und mit Blick auf das Wohl der Bevölkerung diese demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen zu fördern und auszubauen als ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass auch die Wirtschaft gedeiht. Mit einiger Zeit, die das brauchen wird, aber nur in einem funktionierenden Rechtsstaat ist es möglich, Investitionen anzulocken und Gelder zu allokieren, zu investieren, damit eben auch die Wirtschaft sich überhaupt entwickeln kann. هذه الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية الزيتون التونسية للتواصل بالاشتراك مع مؤسسة الماكدي نعتبره نشاط نوعي هنا في ألمانيا بالنسبة للنشاطات المجتمع المدني. اختيارنا لمناقشة هذا الكتاب الصادر عن ثلة من الباحثين والخبراء بعنوان الربيع العربي والتغيير سؤال المستقبل هو مضمون ثقافي وفكري أردناه أن يكون يساعد على تقييم الواقع ويساعد على استشراف المستقبل من طرف الحاضرين. حبينا تكون جانب آخر هو الجانب الثقافي والفكري والأكاديمي، وتكون حافز إن شاء الله لنشاطات أخرى تنظمها الجمعية بالتشارك مع جمعيات أخرى مثل مؤسسة الماكدي. نشكر كل من قام بالسهر على إنجاح هذا النوع من النشاط وشكرا.